bakundwa turabaramukije tubifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo ashishikare kuganza imitima yanyu. Turabakunda cyane, turabaye ikaze mu kiganiro cya CANAAN TV. Ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Reka dusenge. Yesu turagukunda cyane, turagushimiye ko waduhaye igitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cy'amahirwe masha, igitondo cy'ubwiza busha, igitondo twiteze kubona kugira neza kwawe. Amahoro yawe tukomewe n'abantu bose ashiramira imitima yacu mu izina rya Yesu umukunzi wacu, amen. Ndashaka ndababwira rino jambo rigufi cyane reko umutima wanjye rivuga ngo umugisha wacu ni Yesu. Nta wundi mugisha dufite atari Yesu. Umva, nta wundi mugisha dufite atari Yesu. Amen. Billy Graham yaranditse ijambo ryiza nkunda cyane, yavuze ngo nta deni Imana dufitiye. Imana yaduhaye icyo twari dukeneye. Imana yaduhaye Yesu. Imana iduha mwemu yera. Imana iduha ijambo ryayo. Nta deni Imana dufitiye. Urashaka kuba utari ishugu, ariko ndakumenyesheje yuko nta deni Imana idufitiye. Yaduhaye ibyo twari dukeneye. Yaduhaye Yesu, iduha mwemu yera, iduha ijambo ryayo. Nta wundi mugisha dufite atari Yesu. Twumva icyo Dawudi yavuze. Dawudi yaravuze ngo Zaburi ya 16:2 yaravuze ngo nabariye. Dawudi yaravuze nabariye uhoraho nti niwe mwami wanje. Nta mugisha afite atari wowe. Haleluya. Hari indirimbo nkunda cyane muri kantiki ivuga ngo niwe amahoro yacu yava kagera. Yo muri ubugingo ndetse no mu buzaza. Emmanuel Kristo ni izina riryoshe. Emmanuel Kristo ni izina riryoshe. Haleluya. Nabariye uhoraho nti ni wowe mwami wanje. Nta mugisha mfise atari wowe. Umva, bene data, umugisha wa mbere dufise ni Kristo. Hari igihe wishimira ibyo ufise ibintu bige nivyo. Imana yarakoze kubiduha navyo n'umugisha wacu. Ariko umugisha wa mbere ni Kristo Yesu wapfuye akazuka. Agomba kuganza ubuzima bwawe. Dawudi aravuga ngo nabariye umwami wanje, nabariye umwami ngo ni wowe mwami wanje. Umva, uri umwami wanje, ni wowe uganjije ubuzima bwanje. Kandi nta mugisha mfise atari wowe. Nta wundi mugisha dufite atari Yesu. Umva, nta wundi mugisha dufite atari Yesu. Ndashaka kino gitondo atura rino jambo. Umwanya wose wumvije rino jambo atura bivuge. Haleluya, koresha ururimi rwawe uvuge ngo nta wundi mugisha mfite atari wowe mwana. Nta wundi mugisha mfite atari wowe mwana. Nta yindi ndirimbo mfite atari wowe Yesu. Haleluya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nta yindi ndirimbo nta wundi mugisha mfise atari Yesu. Paulo yabwiye Abaefeso ngo yaduhezagiye imihezagiro yose y'ahantu bo mu ijuru murinde muri Kristo Yesu. Twarahezagiwe muri Kristo. Twaronse amagara meza muri Kristo, twaronse ubwiza muri Kristo, twaratoneshejwe muri Kristo, turabana bw'ubwami, turi inyegu muri Kristo. Petero yaravuze ngo ariko mweho mu rugoko bwatoranijwe, mwakoreje kuba abami n'abaherezi, ngo muri inyegu y'umwami. Oh, haleluya! Turi umugisha. Umva, Yesu yatugize umugisha, turi umugisha w'amahanga. Yavuze ngo ni wowe mwami waje, nta mugisha mfite atari wowe. Nta mugisha mfise atari wowe. Zaburi ya 73 umurongo wa 25 aravuga ijambo ryiza ngo ninde mfise mu ijuru atari wewe, kandi mu isi ntawe ngomba atari wewe. Ni wewe ugomba kuganza ubuzima bwanje muri inosi. Ni wewe ngomba muri inosi. No mu isi ntawe ngomba atari wewe. Oh, haleluya. Mu ijuru ninde, mu isi ninde atari wewe. Ni wowe soko y'umunezero wacu, ni wowe ndirimbo yacu, ni wowe mashimwe yacu, ni wowe byose, ni wowe byose, ni wowe byose, ni wowe byose, ni wowe byose. No mwisi ntawe ngomba atari wowe, ni wowe ngomba mukunzi wanje Yesu. Zaburi ya 20:7 aravuga ngo bamwe bizigira imikogote yabo, abandi bizigira amafarashi yabo, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'uhoraho Imana yacu. Bamwe baza bizigira amazu, abandi bakizigira ababakikuje, abandi bakizigira amaposte bicayemwo, abandi bakizigira ivyo. Ariko ivyo zose birangira. Ariko hariyo abantu haleluya. Dawudi baravuga ngo ariko njewe nzokwizigira izina ry'umwami. Niryo ryonyine nzizigira. Abandi barashobora kwizigira ibindi. Ndakwifurije nawe kwizigira izina ry'Imana gusa. Haleluya. Bamwe bizigira imikogote yabo, abandi bizigira amafarasi yabo, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'uhoraho Imana yacu. Twebwe tuzokwizigira umwami wacu. Twebwe tuzokwizigira Kristo Yesu mukunzi. Adukunda kuruta abandi. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tawundi ni wadukunda kuruta abandi. Oh, haleluya. Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Bamwe bizigira imikogote yabo, abandi bizigira amafarasi, abandi bizigira amafaranga yabo, abandi bizigira abana babo, abandi bizigira ibindi. Ariko twebwe tuzokwizigira wewe, nitwizigira wewe n'ibindi uzobiduha mwami, kandi tubeho mu mahoro, mu munezero, dutuje, dutekanye. Dutuje, dutekanye. Kubera iki? Ni wowe twizigiye, ni wowe byose muri byose.
ndakwifurije kwizigira Yesu. Niba umugisha wacu, nta mugisha dufite atari wowe. Nta mugisha dufite atari wowe. Salomo yaranditse mu Migani igice cya 29 umurongo wa 46 avuga ijambo ryiza, aravuga ngo benshi barondera kwitonesha kuganza, ariko kuroranirwa k'umuntu kuva kuhoraho. Benshi barondera kwitonesha kuganza, bakarondera ariko kuroranirwa k'umuntu kuva ku mwami wacu. Urifuza kuroranirwa, uba ku bucuti n'umwami wacu. Urifuza kuroranirwa, urifuza umugisha uzobaho unezerewe. Bene data, ari igihe umuntu Imana imuha n'ibintu zo muri nosi ugasanga nta mahoro bifitiyemo, akarara adasinziriye, akarakanura. Umva, umugisha wa mbere ugomba gutunga ni Kristo. Muri iyo nzu yawe hatarimo Yesu, nta mahoro, nta munezero, nta ndirimbo, n'induru. Ahantu hatari Yesu n'induru, ariko ahantu hari Yesu hagaragara umunezero, hagaragara amashimwe, hagaragara impundu, hagaragara ubwiza, hagaragara gutoneshwa. Ndakwifurije kuba ku bucuti na Kristo Yesu. Mwami wanje, nta wundi mugisha mfise atari wowe. Ndagukunda Yesu, ndagushimiye ko ari wowe mugisha wacu, ni wowe mashimwe yacu. Bamwe bizigira imigogote yabo, abandi bizigira amafarashi, ariko twebwe ni wowe twizigiye. Ni wowe twizigiye, ni wowe twibyigiye. Turabivuze mwami, nta wundi mugisha dufite atari wowe. Nta wundi mugisha dufite atari wowe. Mugisha wacu ni wowe. Urakoze, icubahiro n'amashimwe bigarukire mu izina rya Yesu mukunzi wacu. Amen.